Ndagusuhuje wowe ukurikirana ibiganiro byacu aho uri hirya no hino ku isi. Isi yagiye igira abanditsi b'ibitabo bagiye bahindura imitekerereze ya muntu ndetse n'amahame abantu bagenderaho. Benshi ni mu bitabo twagiye dusoma tukareba amahame birimo kubera ubuvumbuzi bwabo, hanyuma natwe tukagenda tubigenderaho ndetse tukagendera ku mahame y'ibyo bagiye bandika. Ariko uyu munsi mu nkundire tuzi kugaruka ku mateka y'abanditsi b'indirimbo za kantike. Kubera iki aba baririmbyi banditse zino ndirimbo bazanditse yari mu bihe bihe? Ni indirimbo zagiye zandikwa n'abahanga benshi batandukanye, ndetse kubera amavuta y'indirimbo bagiye bandika n'amajambo ahumuriza byagiye bifasha abantu benshi. Izi ndirimbo bazishyira mu ndimi nyinshi zitandukanye, niyo mpamvu haba mu Kirundi ndetse no mu Kinyarwanda izi ndirimbo mushobora kuzisangamo. Uyu munsi mu nyemerere tuzi kugaruka mu ndirimbo ya kantike. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni indirimbo y'171. Mu Kirundi indirimbo yitwa Amahoro atangwa na Yesu, naho mu Kinyarwanda iyi ndirimbo bayita Amahoro Yesu aha abantu be. Impamvu titre y'izi ndirimbo zitandukanye no kubera yuko indimi hariho ibintu bigenda bihindagurika. Ariko mu nkundire turebera hamwe iyi ndirimbo yanditswe ryari, yanditswe muhe mwaka, imaze imyaka ingahe yanditswe nande, yari mu bihe bihe? Bahaye ikaze, nitwa Muragwa Moise. Ushobora kuba ari bwo bwa mbere ukurikiranye bino biganiro byacu, ngusaba gukora subscribe kugira ngo uzokurikirane ibiganiro byacu byo gutaha. Indirimbo y'171 mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni indirimbo imaze imyaka 147 yaranditswe. Ni indirimbo iva mu gihugu cy'Ubwongereza, yanditswe mu mwaka w'1876, yandikwa n'uwitwa Francis Ridley Havego. Francis yavutse ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 12 hari mu mwaka w'1836. Yaje kwitaba Imana ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 6 mu mwaka w'1879 ahitwa Pays de Galles. Ni umuririmbyi yagiye yandika indirimbo nyinshi zitandukanye, ariko kandi kuva akiri mutoya yari umwana warangwaga n'ubwenge bwinshi cyane. Ku myaka 3 yari azi gusoma, yatangiye gusoma Bibiliya afite imyaka 4. Hanyuma yagiye yandika ibintu byinshi birimo amapoeme, yagiye afasha abantu benshi. Bivugwa yuko mu mwaka w'1850 yari azi kuvuga indimi zitandatu. Ariko reka tugaruke kuri iyi ndirimbo y'171. Twabonye ko ari Francis wayanditse. Kugeza uyu munsi iyi ndirimbo imaze imyaka 147 yaranditswe. Iyi ndirimbo cyo kimwe n'izindi ndirimbo nyinshi twagiye tubashikiriza muri zanditswe mu gitabo cya kantike, ni indirimbo yavuye mu bihe by'ingorane, mu bihe bitari byoroshe uyu mudamu yaciyemo, ariko kandi yaje itanga amahoro, ndetse n'indirimbo wumva irimo amajambo meza atanga ihumure. Francis avugwa nk'umudamu w'incabwenge wabayeho. Yari umwanditsi w'ibitabo ariko akagira amagara make. Kuva mu mwaka w'1870 yagiye ahura n'ibibazo byinshi byo kubura abantu be mu muryango, byo kubura abavukanyi, ndetse harimo n'ibyiwe gusha. Ikindi cyongeyeho yararwaragurikaga muri icyo gihe. Ageze mu mwaka w'1876 aho yari agiye kuruhukira mu majyepfo y'intara bita Pays de Galles, Francis yafashwe n'ibicurane byari bikaze cyane muri icyo gihe, kandi bifatanije n'indwara y'amahaha. Muri icyo gihe ubuvuzi ntabwo bwari gutera imbere cyane, kandi muri Pays de Galles muri icyo gihe hari hateye imbeho nyinshi cyane. Muri iyo myaka ubuvuzi bwari butaratera imbere mu buryo yari kuvurwa amahaha ndetse n'ibicurane. Muri icyo gihe yaramerewe nabi kubera ubukonje bwari mu gihugu cyiwe. Yagiye kwa muganga, bamubwiye ko afite amahirwe make yo kuzakira, yo kwitegura yuko umunsi n'umunsi ashobora gupfa agasiga ubuzima. Yamaze kumva ayo makuru, abaganga baratangaye cyane bakicumva amakuru abahaye. Yabwiye abaganga ikintu gitangaje cyane kandi cyabatunguye. Yagize ati, nimba koko hageze ko nta kwa data, numva ari byiza ku rugero rushimishije cyane, namwe mudashobora kubitahuraho. Ab'umuryango wiwe batangajwe no kumva ibyo Francis avuze, barumirwa, babura ahantu akuye iryo humure, kandi umuntu wababwira yuko umwanya n'umwanya ashobora kwitaba Imana kandi yo kwiyakira. Bituma abantu benshi batangara bo mu muryango wiwe.
ariko nubwo byari uko nguko abaganga bari bamuhebuje yuko atazokira yo kwitaba Imana umwanya n'umwanya, ibyamugeze bimuca intege, nta stress n'imwe byigeze bimutwara, ariko kandi yari yiteguriye kuko umwanya n'umwanya yotabaruka Imana imuhamagaye. Siko byagenze, yaje gukira, yakize amahaha na bya bicurane yari arwaye muri icyo gihe. Umwaka w'1876 nibwo yanditse indirimbo isobanura ahantu akura amahoro. Indirimbo mu rurimi rw'icyongereza yanditse ayita Like a River Glorious. Niyo ndirimbo dusanga mu gitabo cy'ikirundi ndetse n'ikinyarwanda kantike nimero 171. Ni indirimbo yemeza amahoro atangwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Nubwo uyu mukenyezi yahuye n'ingorane, yahuye n'abamuca intege bamubwira yuko ubuzima bwiwe bushobora guhagarara umwanya n'umwanya, ategerezwa kubyitegurira, yabonye yuko amahoro nta handi atangwa ariko umwami Yesu Kristo. Ushobora nawe kuba ukurikiranye kino kiganiro wabuze abawe, urwaye, abawe bari ku musego cyangwa urwaje. Menye yuko ari Yesu utanga amahoro kandi ahindura ibintu byose bigahinduka kandi abantu bose bagatangara. Icyo bigusaba ni ukwizera, ukamenya yuko umwami Imana ashoboye byose. Ukiri mu mwuka uzi witega yuko bishobora guhinduka kandi abantu bikabatangaza cyane. Abo dufite bakomakomeye kuri ino saha, abandikisha amateka ndetse n'abatunzi benshi si tunze kuri ino saha ntabwo babivukanye. Benshi gukurikirana amateka yabo bagiye baca mu ngorane n'ibibazo byinshi by'iyi si, ariko mu kubinesha bigusaba gushiramo intege, ukabona yuko ejo buzoca bugacana yandi, ukagira ibitekerezo byiza, ukiremamo icyizere cyawe cy'ejo hazaza. Ni byiza yuko ubuzima bwawe ubufata ukabuheza Imana kuko ari ishobora byose. Abantu bageraho bananirirwa, abantu bageraho baruha, bakagufasha ukaruha ndetse bakagushyiraho n'amajambo menshi aguca intege. Reka gucika intege, ubone yuko Yesu ari ushoboye byose kuko ari utanga amahoro. Francis yararwaye, abaganga baramuhebuje yuko atazokira, ariko yarakize, yapfuye igihe kiwe kigeze. Icyo umenya mu kwandika iyi ndirimbo, yapfuye imaze imyaka 3 yarasohotse, abwira abantu amahoro Yesu atanga arahebuje kandi nta kagero, nta hantu na hamwe wayakura atari Yesu wenyine yaguhaye. Ibyo ucamo byose umenye yuko umwanya n'umwanya bishobora guhinduka, nawe ukamwenyura, ugasa n'abandi, ugasa neza, guhindura amateka, ugatanga intahe, ushima Imana, uyiramye uyihimbaza. Kuramya Imana ni ukuyibwira ibyiza byose ku murongo, ubitondekanyije ukayibwira ibyiza yakoze. Naho kuyihimbaza ni ukubwira abantu ibyiza yakoze, ukayibwira ibibazo, ukabwira abantu ibibazo wagiye ucamo, ingorane wagiye ucamo, ibyagiye bikurusha, ariko kandi kuko wabaye umutsinzi, kuko wahashimira Imana yabikoze kandi ikagweza ku ntsinzi. Ndagushimiye gukurikirana bino biganiro byacu, ngusaba gukora subscribe ndetse no kubisangiza abandi kugira ngo bibashe kugera kure. Ndabizi yuko muri kino kiganiro hatobura ijambo na rimwe ryo gufasha kandi rikakuremesha, rigatuma nawe ugira icyizere cy'ejo hazaza. Murakagira Imana n'ibintu.